November ni somni le panga ania Christmas po thakhat che ala oma INP channel clear tu ten lim taka Christmas ta na inin buat sai theu kan bai sei tun lai chu US politics lam tlemin kanan lu chil le ta dewa zan lam hi chu Myanmar puala tan kanan ngai deuh maya tun tuma po Biden admin malak na le China in warning a pek thu te kum sang ni le som ni le palia US presidential election lo thlir lok na tenen international politics kan ngai thla ho le don nia democracy summit a tel turin Biden chuan ramza le som zeta soma China in warning a peni December thla ni kwale ni som hian Biden chuan khovel huap democracy summit buat sayatuma virtual summit tur ni in khovel rambung za le som la ya som to a US tho puiram te mai ba ka Iraq le Pakistan te po Biden chuan a som ve khiau mai US State Department chuan democracy summit tur chungchang hi thu chua asiam to a khovel ramza le som an som te zinga hian China hi chu tel ve ta lo hlo mai ni China in op be atum mek Taiwan ero som te zinga hian a tel ve a Beijing alom lo hle NATO member Turkey chu som ani lo boka Russia lama hoi deuh ta ka wangin United States hian Turkey tel lo po in kan om thei ati dewani nge yang Middle East ramzinga Biden admin chuan Israel le Iraq chia asom boka an som te zinga tel ve turangai Egypt Saudi Arabia Jordan Qatar le United Arab Emirates te chu lisa an tel lova Biden admin thiltum hi riat aniri lovani Donald Trump tran tlatu Brazilian President Jair Bolsonaro chuan Biden admin somna amu ve boka anni hi dictator angaro rel na kalpui chi ni in democracy summit a tel tura somani hi ain me lutuk lo ni na lang bok Europe khomol puya chuan Poland chu som ni in Hungary Prime Minister rorum le nationalist tak mai Viktor Orban po amisom te zinga atel le lo boka Africa continent a chuan Republic of Congo South Africa Nigeria le Niger te chu som na mu zinga antel ve bok Asia khomol puya chuan som te zinga hian Taiwan Australia Japan Malaysia Mongolia South Korea Philippines tentel bokang Okas thla khan democracy summit nei tur thu hi an lo sei to a he summit thil tum hi chu atlang puya sei chuan thil chi thum ramro rel na mi pakhatin thu nei na pum mom tur dan te eruk do dal le mi hring dik na chan vo hum him sak ti te hi an thil tum lian ber tur ani Biden an democracy summit a Taiwan som ve wangin China lung oi lo hle maya United States chu avole ta cher mai kan soinon le don karliam ta khan Joe Biden le Xi Jinping chu dar karli don anin kom khania masi anin kom ma le anin kom nuwa te po hian US le China in lai chin na hian that lama pan ta chuang lovani hi anin kom trum khan khovel ramro pui pani te thatta ka an tho tu na poimo thu an soya atak taka tho du nero an tum lo ve ni na lang soito angin US State Department chuan November ni somni le pathum khan democracy summit a tel tur list ti chuakin invitation po an thon chuak zui nga la China chuan US in Taiwan a som thu a riat fele alo thinrim ngal ter maya China hatel vetlat lova tin Russia Myanmar le Vietnam po som an ni lo bok China huat zong takin Taiwanese President Tsai Ing-wen chuan Twitter US som na hilom omati thule hetiang hun tha khovel ramte in thun zom na democracy chungchang soiho theina hun a in hongta hi kalom tak zetani ti in US a fakhlom maya China thin urti sau sang tu mai maya ni Taiwan sarkar ai in Taiwan ambassador to US Xiao Bi Kim le Taiwan digital minister Audrey Tang te antelang Nemin November ni somni le pali khan Chinese Communist Party chuan Washington in Taiwan som hi na takademin so kho ka nei tur thu an soya Zhao Lijin China Foreign Ministry thupuang tu chuan Taiwan a zalen theina na inlak khandu pol te hi
US yan tran pui ni alo ti ve bok hetianga ram khoi dar tum te lo tran pui hi an ma ni ve kin an tuar thin ni ti in US chu asoi thai na sa hle ni China Taiwan Affairs Office thupuang tu Zhu Fenglian chuan US le Taiwan ram official te in biak na nei hrim hi kan du lo ti in US malak na adem thua soi bok October thla khan Taiwan Defense Minister chuan China hian kum sang ni le som ni le pangma a thlir kar ram Taiwan hi thapui thoala ka tum don ti in lo soi lok to a Biden admin hun chung hian China hian Taiwan hi arun ngam miwangem kan thlir zel photaneng chu US presidential election 2024 shilok na atlatan ta Donald Trump thachang dol tu te atanga thuru kan riat dekan Herald chanchin bu chuan report asiama Trump poll te chuan Arizona Georgia Michigan Pennsylvania le Wisconsin te boruak an en china tundin huna Biden ayen Donald Trump chuan ma ruai vek ni nan soya Arizona a 8% zetin Biden a ayen Trump du tu antama Michigan a Trump an 12% in ma a ruai boka Wisconsin a po 10% in Trump a thlop tuan tam zok ti ani Republican Party lama pollster mi pui ngai dan lathin Tony Fabrizio chuan survey henaya kum sang ni le som ni le pali election lo tur chu Democrats lam ayen Republican Party lama rin ngat an tam zok don nia arin thu asoi mi pui ngai dan lak nan chuan ala ma de umange kan ti mai theya ma se heti zong hen an thirila Donald Trump le Joe Biden chuan US presidential election 2024 chu an tum thu an puang ve to a president na thok to ve an ni ta boka mi puilam hian Trump nge Biden ti zo na hi an chang ngal thei nge inarin om ve boke candidate te hi apa ngai thowan ni don chuan tuna boruak om dan hian na satakin sa ni le som ni le pali boruak hi a hil thei don ani Biden chuan US president chu le atum thu hi tunkar chawkha na soi to a American voter 10 Joe Biden hi an vote le ngem ti zo na chu USA Today le Suffolk University tangkopin survey an siama sang ni le som ni le pali presidential election a Trump le Biden anin king le ni chuan Biden a ka vote lovang ti hi za somruk le pali zet an nia Biden hian engthil ro pui ma ala tilova heti yang renga kal chuan president Trump ni na hi alu mel lo hle ni inalang Emerson College lamen survey an siama po Biden ayen Trump chuan support ranga zok tianit le boka American voter zinga Trump thlop tu chu za somli le panga ni in Biden alama tang chu za somli le pathum anne anin kar hi ahlal tuklem lova ma se Biden an president Trump khat kumli aman zo huna Trump din mun hi ala sang le don ti riat theni ti chuan kan parat lam hoi le lokang Russia ral thua malai wangin katsa CAA TSA dan angin United States hian India hi ahremangem ti hi ala chiang chialova Biden admin hian Russia President Vladimir Putin le India Prime Minister Narendra Modi in mukun tur December ni rukheng hian chanchin ngai chanan tum ni na langa chati lain Indian Defense Ministry ero ral thuam tam tham tok tak leina tur defense deal siam feltumen anin buat sai ve mek bokani thilom dan en hian US hian India chunga hremna lekko mai hi chu a hre ve hle maya ma se hremlova han chu angot tur hian Russia ral thuam a le reng don tamai sia Biden admin hian thutluk na siam mai theilo ni na langani US State Department thupuang tu net price chuan US Congress chu India sarkar ne na anin dor reng thu asoya inrem na mu mal takan la siam theilo ani mele Russia ral thuam India na leizinga S-400 surface to air missile system hi alar vetleya US dollar billion nga lai man defense deal ani hei chau hi ani don lova tuntuma Russia president na ronzin huna AK-203 assault rifles 7.5 lakh zet mai siam na tur vaibel che sanga man zet inrem na siam felantum tiani le boka USian engtin tak nga yang mo Russia kutsuak AK-203 hi
amethi Uttar Pradesh muna siam tur ni in technology transfer chungchanga Russia le India hi anin rem lok thei talova India hian Russia du dan chuin in rem na zia puya tum hle ne na langani Putin Modi summit hi 2+2 ram pani atangin mi pani ve antel dona Russia lam hi Vladimir Putin troi om turin defense minister Sergei Shoigu nge foreign minister Sergei Lavrov ti ala chiang chialo India lam po chu ti tho Prime Minister Narendra Modi troi om tur hian Rajnath Singh nge foreign minister S Jaishankar nakina chiang thoi tura nga yang 2+2 summit ma hian rampani defense minister le foreign minister te anlo inkom photanga anin remna ang hi Modi le Putin hian an rem ti pui mai do na ni Putin Modi summit zo hi chuan US hian countering America's adversaries through sanctions act manga India a rem don le don lo a riat chian thei to ngei narin ome ole khati zong kha tuntum international politics chungchang kanan ti chhuat thei chuania clear tu te in za chunga kan lo me Myanmar news ti chhole kan tumanga min lo nga chang le theu don nia